Sì, adesso però è il momento di collegarci con San Paolo do Brasil. Ma non me lo Hola! Tony Angeli! Direttamente da San Paolo del Brasile. Eccoti qua. Ci sei, Tony? Ciao caro Gianni, sì, sono qui, tutto tuo, vai, fai quello che vuoi. Bene. Va Allora, bene, senti. Chi hai come ospite oggi in studio? Sì, l'ospite di oggi è una bella bionda, caro mio, che canta meravigliosamente bene. Ha cominciato quando era piccolina nel collegio e l'hanno scoperta, Bene. un grande impresario l'ha presa, l'hanno fatto incidere e ha fatto un successo proprio spettacolare. Io voglio chiamare per voi la mia amica Valdirene. Brava! Grande! Oh Valdirene, come stai? Sta bene? Tutti bene? Bene, siamo direttamente dall'Italia qua, eh? Ciao, mio caro e mia cara italianos, perché io também sono discendente di italiani. Dice che anche lei Braccio? è figlia di italiani. Isso. Va È bene. anche molto bella, eh? Sì, caro mio, è proprio, Grazie. è proprio bellissima. Grazie. Sì, è una bella bionda. Senti un po', Valdirene, quali sono stati i tuoi grandi successi qui in Brasile? Garota do Roberto, uma música que eu gravei na Jovem Guarda. Na época. Garota do Roberto, scusa, Garota do Roberto è Roberto Carlo, quel famoso che ecco, in 1968 ha vinto il Festival di Sanremo con la musica Canzoni per te. Ecco, e la musica l'ha fatta lui per questa ragazza, per questo che la musica si chiama la ragazza di Roberto. Eu não sabia. La Como ragazza é? di Roberto, ecco. La ragazza, eu sou brasileira. La ragazza di Roberto Carlos Mora. Non Bene, vediamo allora- l'ora di sentirla. Sì, caro, senti un po'. Allora, con voi Valdirene, va bene? Vai! Ciao! Vai! Sou a garota papo firme que Roberto falou. Dirigem disparada, pois eu sou um amor. Sou a garota que eles pensam que vão conquistar. Pois já pensei e nem bola mudar. Sou a garota papo firme que Roberto falou. Estou por aí, dentro da onda. Essa turma de cabeludos só pensa em cantar, não pensa em se casar. Se tenho mil razões por ser assim, a mini saia fica bem em mim. Eu vou deixar a turma toda louca, a turma toda com água na boca. Sou a garota papo firme que o Roberto falou, por isso sou um amor. Sou a garota papo firme que o Roberto falou. Dirige disparada, pois eu sou um amor. Sou a garota que eles pensam que vão conquistar. Pois já pensei e nem bola mudar. Sou a garota papo firme que o Roberto falou. Estou por aí, dentro da onda. E essa turma de cabeludos só pensa em cantar, não pensa em se casar. Se tenho mil razões por ser assim, a mini saia fica bem em mim. Eu vou deixar a turma toda louca, a turma toda com água na boca. Sou a garota papo firme que o Roberto falou, por isso sou um amor. Sou um amor, eu sou um amor. Eles dizem que eu sou um amor, por isso sou um amor.